Dipu rong ni hang dungalong National People Party methang asai hem kimi kang pupon. Nondiram tok bierong araratum methang jungjung penlang teng pon. Han boka lokhia maro ingdeng ing koira phliam hangge thegani ke talon pon. Dhojukha borbi pathua klamalong hawar kehat BJP Mondal Committee pen tor program amai kang nipon. Karbilong rebier ta kelang rapera do anaphan kardom pajiriglo kardom. Non karbilong rebier ta ke than ponjia bang nilisami Josephine Tisopi. Non angton pen bierta arjuponik sine. Non ke bang jike AACMAC killi ka phan prek jamra chari atumpen chisik chedang ponason thak thaksi National People Party atumpen ta chisik chedang asai deng pon bomlo. Thangthani phaikre phorni dipurong ni hangkar bikla pa heman dungalong NPP sai hem kimi kang pupon. Laso sai hem kiming pudet pen dipukla balong mai ing nipon. Laso mai long Nagaland State NPP Kongchunbang Lima Longkumar NPP IC Karbiang Long and Dimaha Sao HAC Ricky Ozukum Political Affairs NPP Nagaland State Chunbang Tohowi Achumi Kongchunbang NPP Nagaland State Atoko Awomi Dunmai Phu NPYF atum pen chenglok penangan NPP asong klem bangla pen penangan raratum chetong dun. Non ke bang ji MAC killi gahut NPP pentap MAC constituency tina longta candidate parjab dun jila pen bangkep an MAC killi ke haiji ninga chethe do pusi NPP Nagaland State Kongchunbang Lima Longkumar pen pherangke theng noning je pon. Come this far for this grand opening of our National People's Party in Karbi Anglong. Today we just came here to inaugurate our office here in Difu with my colleagues from Nagaland. Almost all my colleagues, rank and file, National People's Party state team is here. And also with my friend who is also from the central, from the NPYF, Vice President Shri Atopa is also here in our midst. So today's program was a grand success and mainly to focus on the coming MSC elections. We have, come here to deliberate certain agendas to our party workers. Sir, what will be the strategy of party in this coming elections? Whether your party will be protesting in all the constituency? Yes. Our main target is to set up candidates in all the seats. And confidently and boldly I can say that we will be winning at least 50%. 50% Yes. out of 26. At least not less than 10, we will be reaching at least the double digit and 10 to 15 seats are we expecting. So, sir, in which? I cannot tell right now that which seats we will be winning, but I have very high hope that at least 9 to 10 seats we have a high chance of winning. Sir, Border issue is concerned, our national president, Shri Konrad Sangma, who has been labeled and tagged as one of the, iconic for the entire Northeast. He's been doing a marvelous and tremendous job as far as the border issue is concerned. And as his followers, we are very much concerned in all the nook and corners of the border, not only in Nagaland, but also in Meghalaya. We are having talks with tall leaders in all aspects. sir, last one questions. On the state of Karbi Anglong. Definitely, that is our main agenda and priority because last election, LSC election also, that was a main, main agenda, the main point to go ahead because as I'm also well versed right now with the local issues
what is happening here, with the Karbi brothers and sisters, especially when it comes to Article 244A. We have already given the submission of the Memorandum of Understanding and Settlement to the Government of India. And for that matter, our Madam Agatha Sangma is also there, who is very much serious about this issues, and so is our leader, Shri Konrad Sangma, and our Honorable Minister and General Secretary, Shri James Sangma, who is also in charge of Assam. All of us are trying so hard to get into this matter seriously, and we are hoping that very soon this will be resolved. Lakhain ko ratrok Dwarbogori constituency lang thoi thepi Nondiram tok biarong aratum alang litumi thang jungjung pen lang tengki tenga sai ke klempon Nondiram tok biarat ningkan thok sikyap lo ronga chukimpon bonta ASDC Congress lapen non BJP kachari hut pusitami sarkar pen ke thangna rakerap awe pinlang non BJP kachari hut ke barpi barso ka chipia hem sonang pajir lok pen ke thangna ta kerap awelang job card ta non puan ta choklem don long lepin lang lapen hawara long towar ka hingnu mesen ki juna lang takawe lasila hai ki sung penang pe jok vek thapusi Nondiram tok biara ratum non ki khibom MAC Richard tok bia phan kachuningri dolamara pen samsing ingleng kar bilong ria birta rong pen sinitung ki kle Nondiram tok biarong that's sting room sinitung ki kle labang suakam gen te la sarkar pen gali job kar pen de gali kali sarkar pen de long de job kar pen de long de na tum apon trokep le ningkan trok kep lo tan ningkan nili tum phan ke lang teng pen dang lok to war lang ki juna lang thang na to long le lang thana ta long le la ki long ke mutro nili tum ke ye pilo ho bathroom man velang ta lan be lang di lan velang kichuning ri yi mate nili ki than ya lam phu tha ke la pu hen lo la dak Nondiram tok biarong a phak la so alang teng a okiyok yi apha la so atang kanang rabdun vek tha pusi MEC aphan kachuning ri lo la so a okiyok yi aphan ok nang yong poisa nang rabdun dek lipudang te ni tuma buhut kita pilapo ta non la election siako la so atang kanang pachon lo lipunda nang pilo lipudang te ni tum te kala nem list ke do an amen ke do an again itum pilapo tan tan wang we lang Nondiram tok biarong alam kali la dak lang thoi thoi piarat ke wang belang di ta election podok dok hut si wang cho election judet wang thuma wang we ta choro lo de nan velo kedam tang thang thang ni phaikre clear ni Dwarbogori MAC constituency angkang ka parlu han boka sar theterona rong lokhi amaro ingdengeng koira phliam hangke thegarni mesen pen katalon pon Chondro hanse pena mai ka chapahem phupona mailong ta do teron pilapen kurusar Roben hanse alang litum bhaini pensi kardom kardia sideng pon lasom hangke theka talon pona mailong kajirong hang piaklam hodakhi amaro kurusar Harrison rongpi lapen ronga sara tum chetong dun Harrison rongpi pen arna malam than ponsi han boka lokhia maro ingdenging koira phliam hangke thegarni mesen pen katalon pachun pon han boka pen Robinson Kiling karbilong ria birta kurusar lo tapi sini tangte pini na thang tarik krepli arni lukhikar chu kunang tu apram basi karilo matang te toksikot si karilo la bangke aprang basi tami la sontak taksi klempon bom tam bom lo pen aprang ningkan si tami la son si nitum si tami na sitong bom lo la pen nitum kan to ko vi arwa rim do an pen si tami nitum cerap pen si la bang so lukhikar chu ajai me bang ni nitum ningkan bang si tami nitum klempon bom lo pachun bom lo tangte pini la ba solukhikar chu lo na ni la tak nanga chetong dong ko an bang nali ningarong ik lo ini na chetong don po bangke ningarong walam the bangke chipu dam tek the lo theke lukhimi phan kar cho long po bangke la bangke e bahage me lo athi pining aningkan kwa ni wulkrem pirthia dang along ka chithang lo la bangso corona pe sitami saipun saidak pen si pini la bangso program bangso lukhikar cho jai mek sitami karcho ponlong kardom ponlong abangke ning sampik lo la pen pini la bangso karcho long sitami suri armu pini ka sitong la dak do tak
Tang te nali tum la puson kardom ke Halloween kata la bang so amaru wang ikma. Arnam bang kecewan te Arnam si hai an si tapi ingin dah si te Halloween pen an si tapi bang Tang te হাওয়ার কেহাত এমএসি কনস্টিটুয়েন্সি আর হাওয়ার কেহাত বিজেপি মন্ডল কমিটি আতুম পেঞ্চাপাতির পি পনসি কেদামতাং থাং নি ফাইসির কেবার নি পেন কাং দাঙামাই মাটি তোর প্রোগ্রাম দেং পনসি পিএস আলং টেনালং সটামি মাই পাদোপন লসনসি ধুজুখা বরবি পাঠু আকলামালং হাওয়ার কেহাত বিজেপি মন্ডল তোর প্রোগ্রাম দেং পনসি বাংসো মাইলং ধুজুখা পোলিং স্টেশন আমাই ফু চত্রসিং তেরন পেনসি মাই চারি পন লাসো তোর প্রোগ্রাম আমায়ালং আলুহি আমান পেন হাওয়ার কেহাত লোকেল এমএসি মাটি KACEM খনসিং রংপি ইস্ট কার্বি আংলং এসটি মোর্চা বারে মামাইফু রুকমো তকবি হাওড়াঘাট বিজেপি মন্ডল কমিটি মাইফু রামায়ণ চৌহান দুনমাইফু গৌতমিং হি হাওড়াঘাট এসটি মোর্চা মাইফু হুকুরাম কাথার হাওড়াঘাট ল্যাম্পস চেয়ারম্যান ধনিরাম ক্রুয়া তুমপেন চেংলক হাওড়াঘাট আলং পেনাং আন বিজেপি আলং কে ঠেগিডিং তুমচে তংদুন labangso mailong em khonsing rong pi pen lam theki jai pon nona phong taladak la so ps along ki ong dunga vote pen BJP aphan pa hailote nona son anso se ladak aching thuramu thek pon long poputa rara phan pachini pon lasi nona ki leji MSC ki lig husita me ladak hawar ki hat constituency pen puthot BJP aphan vote pi pen puthot BJP aphan pa hai thunang poputa labangso mailong ga chatong duna rara phan than pachini te kang lapen misen pen si mai pachun pon ফুলুনি পানিগাঁও পেন সারহনিং টি কার্বিলং রিয়া বিরটা Alami family of Prisangho Butaterama. Napenge Dudula, Mandala Vice President, Alami Gotamhi Agahar, General Secretary Babu Inti, Pen Mandal Pen. Ini dak ilitum dojuka borbia klam longta lom BJP Central Committee pen kepat dokumen jitu kunang pen itu dak puling bodolong itu lom mai padokon alo sedak tamai itu cetam cimum lo pen ke chu MLA election hut kan ma hut kelong an sosi ke palong hanse kadu ke phanta cetam cimum lo sini litum ning ki thepik abang so polling session ong sitame non boy ta igek ji pen isi ningarong lamang ala pulo je nili toma polling session ong mangke frang nili MSC ki thuru bangke 244 sigelo 244 itu tumla Karbi long le kemang numbers lo 244 article A ke isi bangke left wing nata 244 right wing nata 244 hani di election ki thuru si Karbi long autonomous state long be ku da sang lang bang klakta si angke tu mama adomaneli adu kabe Karbi long na kata kardom paji lo second dose ken e tum an pha second dose abang ke enpon serag no putanili chuning ring tung atike election ke banglo kilik ahut kilik le afrang afrang adu kabe ta second dose an ke chokke nangji bosi sarkar pe notice bakla si adu kabe Karbi long rat phan uthot second dose abang ke due date pen ke enpon agency ili chuning ring পিনিয়া বিরটা পন সিং তন পনিকলো দমে থাকবে কার্ডম